Ner malakan yamka nas diala kontin ba ler ba kalin gwaseme. Biya kamal ka Nur Online TV channel bana right katin konolat korodian. Bikon more information bana kaling bikon right color shup karo ke diok no bana right ka kwinya madana sha yu ka sha ka cham kwara jongle state ban jelin ka je report meni we ne ka kore kontore which ka kobo kan kwadi ala kon te chala do sha kep ka kobo. Biya kamal anda mandu ni shang kwasnya meliana ruais ni gwaseme kan Nur Online TV channel and wale shanga wal dies ka paingwan ron kina dangraw idi jan dangraw idi bakel. Ban more information ban kaling katin kontin lat korodian shir ngai koneno te kor ngwan long te lat korodian ban report ti ban kaling gwasemani. De jogono me gweji lara me ka YouTube channel ka jira mi jidit ka ni channel ka ni je support ku subscribe ku channel ku jandok kami gwe ka Facebook gorno jin bi page da bi je follow ka nyok ba bi nyok jen ka Facebook page bu ka YouTube bu subscribe mi kan subscribe ko jando badanan bi channel me bu ko we nyam ka je channel right channel ka kwi she gandan and cha business de cha je yar re wit ka jongle state jen enyen wari no be nyuak kamandana shora lat kam de kene netin konti la kwar no ka jongle state gwan michela no cha business de cha je tulki cha kwake cha ka cham ban madan le rodo gwasme ban jelin kel shega me jen shingwari jen chalep ke suk dar shala jongle state jen shabrar ka kor gwase pai wo ka live video tongwan jeni gore yur shop ke kinit jen dang re dok US dollar la 23,000 US dollar ti jeni ke yo ke ti chakan government ke kuma mentere wi ke jongle state ka report mi chalat gwase me jeni nana jeni chalat no ti ke kwak ti che ya le ke ti tup ti cha kam kuma jongle no ka korun dang ro te pai wo jen karun dang ro to chete lat keke jeni jen chaje chol cha chole lo langa je no der kwerm jidit der je lok ke kwa ko ram chire mala ko la no governor mi jidit me de kam kwak me de nyam der kwak der ke top ke de nyom mo ke je yo no ke ripodan chalat gwaseme and shega me point de jena wa shegoro be look be jele ajen chole nyaaji magalwa gadbel jen wa chief executive officer commercial Marcy General Trading Company Limited alo company de chole Marcy General Trading Company Limited chole nyaaji magalwa gadbel shela do ne shi company de she look jeto Kwaktin la kwan kana kwaktin kontin cha kwan ti cha tup cha kam governor dora mi cha la re wi ke jongle state bor wa che kwakato che ga tup gwa mi cha joktin gor ka kwan ka gor ka piu ko gor to kokin no dio je no wo kana ka computer ke wo kana ka nguna dono but ko je na dunia company mala kwala ka deliver sha jugo no jina bi kwakato bi kenan ko office ki dor Ramadan en la governor ka jongle state ka korun dang no te chiwa gwada dan nan ka ngwaktin office dun governor ka kore chwala do ne show request to jalat me cha kwere mo cha je wo ka ron kin dang rawi jan dang rawi dun wan ka jom chala da nyajima ajanna me tuoga ka pai baro ade ko lar pai bakel ron kin dang jan ridung wan gwade cha kwer mi dit cha ja kwany cha ja kwany cha jugo no bi kwa to bi nang doro mo jani chu foine governor foine chwayu kontaka ken chu nyajima chu we kudien me cha request no jinber bergwas meni gone no bana broch te ka kwakto gone ke no bne ke jekeje an gwad me a cholo ajeni cha jogo no bu kwan bi ka ngun la kwan kwakto ko la ka dor governor ngai ko dor governor dong de moch ka kwang de moch ke sodas everything tin kon gore jen point de ka jo chalat gwase me ajenen kwa dan nang kwaktin ki item rin kon e kamrar ajeni cha right
karaje ate ramdala protocol office kan secretariat staff tigatin bor gwade dane ko kwa to ko kalat nyaaji me chelado no kan kwak de konin che top ketinya kam kume ajeni nene ajeni ka kwak tishop ko yudu shop ke $33,500 kini jandang jok de jok tidwidin ka kudang de $, ka yudu ngwanlong $33,500 ka yudu ngwanlong lot of money nyaaji me chelado no me cha calculate kan de diala to ajeni wana mo sure war gaden jo kam ke ko she all the item tin je top non item kene food item tin je top tiel ti ja kam ka jen governor mo no sure gwarpin me cha ganen ajeni gwada mo chwa ju no ba ji kam $10,000 and tama alo shire ka partial payment a chire me a down payment ba ji gulu binyo mo kam ga ji yo ku dial no ka kore a me cha kam $10,000 chu yo de chop ke $23,500 shu ko ngod jor yo ti kin ti jendang ro de jok wi ku dang de chu do jor lo chala do ba kam a jeni ka gwase dane cha me cha ju ba kam yo je shu kana lo kana kam yo amene me che bejojen wonene cha governor mo cha je bejoj ajene kan governor kan yo kan ga yorpi ajene che ono no dara right ka kan governor ke governor ran we ni ametitin jala je wi alwe ke jok mene mo chi nyaji ma changwang ko la we ni chiang jene che try several time ko mission mo ko je follow up bo we ka government offices ko de ja kam nyinka no man me cha wudu mo cha joj jena tam cha kwer jidid me cha nyom ko ngeje che we ko office de la re guy cook jena tam me chire guy cook che beno ano chela right ke je nyok ajen me chi ke gane dak guy cook ngwa ja ju no telere ba ji kam kwako okay ajen ka kor me chi je kana re guy cook ngwa mo chwa yu block chala no go je ka kana nga kana re guy cook ajene me chawono tene tilaje wiata aluko nda gai ku tene tiga kele chenga me dan cha jugo no jin e baji kam yoko jen chwa chu bolok me chawo je ka kenere gai ku ba luk jen je chwa impossible ka jeno be je ka ko direct amen men che gu jeno chetel option odien ajene me no wa ko kodi yo chen yu chen gablon ko yorpi ko yur ko la europe nge yuru wan dong me liberal le je luk che gu jeno na chen bulong ngwen wana bo ke social media bo right ajen jordan chalat chu nyaji me chu chon no jen bo we ke social media chirmana ngai kon reason nan we ge ajen point the governor anan kulela quarter me promise che mun cha kan ka jordan chalat ajen chang ne me dan me shawar ga che tu chwar ga de jen cha char alika no la letter mi cha gor ala cha la do de yu de ga kamrar ke jom chalat ajente warga mi cha gor ka chang badda ka pai baro ron kin dang ro jendang ro widung wan chala do ne de yur chop ke kin dang ba ke lu ku dang jok dolo de ka kamra de ka kam ala yo kwang ne ka ajene letter do dir mi cha nyom gwar ke okay lo yur ti konte te cha kok kwak de lo je jok yo ajene ka kore chute ke release ke de anyo mo kwa request eno take you teach of 52,800,500 teach of ke share me de kala $17,600 today come ko dera kwa de a chit ka furniture ka chit ka kan kwana kon la lede la food supply today de come and war gam point de geneto tele kana approved so no more agenda cho la gwas me kanya jime cha kwa ka cha ka lele cha ka kan so me shu bara ya la don when obo we ke social media che bin social media che bright che we che lo de jet ajene chang antama atele me lwanga kukuk ajene business de che je kan mi ra ka governor cha ju no de governor de nejek ajene ka kore ko che ono obo we ka court ke tele yu daru we court ke je che la che gu no ngono ba lo ne ko de social media ke tidiality ko ba governor fo ne ba de pressure ko biken yoka biken kamun namo a report mi ci kondial eling ke tana tinkaling nyaji magora lok ko cha kwa ka cha ga cham ne to kontila governor re wike jongle state na me agenda le road up to now je go $23,500 go yuti kin dangro kin jendang ro dok within ku dang $8 kan you to mi cha ka me je ne be be lonka
ko jana changa business de chetun ko ngai kona chi ngwane chi ro ya rep ko chi chang chele jiak jen jo dan cheladen na mo du nyajim wana kamandana to re wi ka ko kenyam ban report ban je linkel dio je ko dial ko kor gwasen paiwa okay cha ko lan mandana to okay chi konaling so meji konaling chi kon ngaje gwan gunena okay hold on reported an channel link gwase dan chi korwa jalong you know channel right ko cha former Akobo County Commissioner chaje Kevin la Queen Makwach ban report pa no gwado ban je link take a report me pa ben me be a link report many report ke Queen Makwach kaman chi to ka je ki me chora lat Queen Makwach jateka maniam report da chi calling chala no Queen Makwach aja ka ko bo shenge da ni korshe twok kama chala gwase me wa Queen Makwach ne te ko ne kap ko je wa ka shimane you know ka report da chala na me mi cha chair damandan road by yoj galwa deny and go chi Queen Makwach chaje palwe you know a shimante ko ne she kaf kene to markeje ko medan di calling no cha kwita je kef ka kobo ka chenkur ka teram chi leldi ne de kon ya kef ka kore apalwe jen te jien che we ne dor jaba la great people administrative area ka ler mi chalat no ne de kon ti la jaba dorin winimi ka GPAA la great people administrative area chi kala do ne ka ne jimit Queen Makwach choka Ramadan laran SPLA IG rame cha kwany ala commissioner gwade dan cha joitin ga jo nyo lu jo me chi kume SSPDF shikana ko be kan nyo me kep kana wajen che chumne ka likwang wala kanti Great People Administrative Area jen gwade dan che chuptin Queen Makwach wajen jele ke de ni ke ne de chop ke jendi de baro wachu be ka tabade PM wajen che chuch traumatized disoriented lu chere che jiga lu che beje lun kaje wa kwa ga diala konde ku communicate kana shika badala device ni ke no ko jen cha kem ne ke tungwande duok wa gwa de dana cha captain ke report dana cha lat wa cha kwa ka cha kan ane te kon chaga kyake ko ba kule tik dara mo jelatin cha dio je cha mo balage chaga nan ka report an chalat ko cha kem no te ngwan dara mo ne wajen meni me che chubun winimi cho kulo je kane de kon la de ni ke la de ni SPLAIG ke de ni SSPDF kwen ma kwajen winimi mi che chuba cha ke local use ala murleni kele kwangole me cha kep wajen cha de mo kerek akene de kon murlentin kon ci roy kana wan gwadamo cho ro de wel kene kon jel ga kel wachi ken men murle ci ken mo kok sorry ka medi shop ko wero like 12K470 ken ga tup ci ken ga tup gwadu danen cha Queen Makwach no cha je captain wachi Queen Makwach wen mo ko cha ngaje no dong da terek wache kwak to che ga tup balor chaga kam ngwen murle ko batin de baji kula kan ka jo chalat gwase me ko jen chalari ka je ai kon diale no mi jen gwa kur mi din mi cheno ko kore dan kore be chi kor mi tot wa kwet che chuch dob dan chuch ke je no chirmana na chaling gwade me wajen shawon long anu there survive you know ngai kon diale alatik beje of course mandana ngai kone Queen Makwach wa chobren winemi ano chawjik kana kwar ko ken ko jen jale kel kaneri chobjen dir baro chawjik ano kan Akobo County Paramountship which are lake right kan several county official tin kone shun kel gaja
wa pan ga tiang shi chup kal kwangole wan gwada mo mi je chubo wa chu te ga talpon mi je den ki mi je kan che ne de kon ti la jab che ka ti je no kama mo ja ka talpon ba yad ba che mar ba ga la le ren we ne teka no gwada mo che yat mi che yado che ne tin kon tin la shi mani che ga la le ka ko bo che ga jo no en che chup ko ma en kwen ma kwa che jel ga rwade shi ma na ngai kone kwen ma kai kwai te ke body gani ke cha ka ke eno na ken cha ka je ka matar te ke video mi chalas ke social media mi shi ru lat re mi chal ke nyayo ke tunnel mo tunnel dan en la nat me la piu jel ka reide cha ru din toten eno shi kwen ma kwa che ka ban pin kiram ring kering de gwa de dan e chao palwe ne de kone shi ke la shi mani eno shi kwen ma kwa jang gwa de mi shi body gani ke dang wan che ka chupel body gani ka dang wan to chao ke ka matar rei tunnel ka ki rei nya yu kono mone so ne me agenda na chi tuo ka kwen ma kwa of course kwen ma kwa ya te ka tele re che chu gwa dan che chupten eno na ko cha palwe ke ri pu dan shalat ana me dal de yen ngai ka kwi nga ka kwen ma kwa jeno jen che chup ka lu ka ngole dor murleni telmi chalet ke je dundu che kwa kan jel ge chigariar chero de lel no ka mech ka do badan dong de ko chup je jo jigen bin mi ken ke chigo je ke dini asas pdf american ka lunjok ke ka kobo de ge jeno dong be ken la plan je ko korche bech ana me der we ka kon dial ka mna chore lat teri pon me cha kulat gwas me dong de we nyok ana bokolo ben ka jendunga kobo nyok again ban ma dan le ro ban je kula ngach te ga mi chuto ok dar chal ke me Juba Bor Road wa te ke ne de te jimaini ati cha turbil cha nyurka jen Juba Bor Road with bor ka Jonglei State tuoga an wale ki tuoga pan ke tiang na mo me chuto wa turbil jele am jela mo jene ke Juba we bor wad mani de ti chika ben wajel ken ga meke de ni kan turbila mo chika na goro bi kananak wa mi turbil je benoni no shukan turbila mo shukana yo bar ramdan la driver ki ger wa chicken yede bat chicken nak no cha jo mo cha jalat tegaram ken mishala nai dot no mila passenger we dar shal ko mo Juba Bor ke we ka we bor maybe jen bor ke we ka Juba bat jen gwadan to rekten wara matere de no wa gwa to rekten gwada mo ti ka kam chala kor makwach no ka mangala payam jen gwada dan en doya ga maitin ka jen gwada dan barka turbilten shwa drive phone shwa nak no ka chwara radien chwa mu ke bot jen jodan en shiro lar no mo ngai kon diale bor che je grai na ko ngai kon no en kur che le lam tuo ko ne ka kobo kur ja tin wen mo kelio o kene chum no gwade de Juba de je chup one last report mon bi angach kade we ka kon dial no de lawo report de chala do ne akobo kanti ke jen gwas me che gwan wo de ne konti la civilian de ka were de ko ngai kone kuma kirma yadi tele report mi kana lat ka ta da na shi korche yet keje can admit but shanga je no already che je kan kor kwidien can they are planning jirmana na shanga chi bari arwach ka video ni ken yal ko ni konkeling ber ka tin no tika ka plan ken let ken ka no an wo bikan war bigan nyom me kana ka kobo kan na we ka kobo e ba ko lam hakte ka we me god ka win 1000 ka win 10000 ngwad mo yobana ga shuna kel ka god ken me plan bar kon werba gon jende kon te ka shab de kon te ka pel mi ber mi ken guje no bi ka lan ne kon mu sha kala mak dorien mu sha me ka je bi kan lo guje no mi je ga ke gwa mi me ga ran dor dana teten ko ken te ka coordination ke ku me SSPD we mean that la plan di dide shi mangai kone anyok to kon ke evident nyu da gwano ne ti ken kon na ko kon video lat ken ka clubhouse ken kon ya share kon ti ka ignore ke ban ga guje no shi ka talk wante argenta la ta dan la ti ke je na me der we ko kon dial ko bu kon ti ka ngej murung
gad ka dong ka men no ka chiwe ka kobo anat te gwa dan tigitin ana libe mat ka kor jong ni ka kor pesni ban ma dan le ro ban je kude gwich ku me SPLA ayo ko jatin ka ji korore de ngai ke jen wok they are ready anything mishiben be can deal nyin ke je sina dir ke ku me SPLA ayo ko ku me ngai kan ma dan let kan no civilian ko kan kon la we victim ke la we naka jen kwala goro de kan ne kon ti la je SPLA ayo de kan man kan ne dal ko ken de kan jago shi ke de brek de ga tini de ka jen no de kan wodoro mo mishal ka mo de kan we ka border ka akubeter gol ne me da la je report an go rede nyo kon kel bana nyo je kana da report ene biata kamal bye bye